warahmatullahi taala wabarakatuh. Mauli mga tao sa itong mapalang pag-aaral ang mga biyahal dapat pala ng punta na kapag naurong pagkalasaan at yung mga bolsong data 20,000 ang sunod ito madapat sa Facebook Muli na paluwa sa punta na kamong panitapad at pag-aaral sa mga salamat na pero tayo ang nakawin ng pag-aaral Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yarinaisab kami mga kamaumaasan sing kamu kawiaksahan. Gumanap na isab kami pangadjian. Hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suarain. Adapun in ganap pangadjian hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat ikakay man tagsiyam. Paayat ikakaknuman tagisya in ayat nasabut asuratu Maryam. Mga kakasih sin Allah Ta'ala hatiranan ipatumtum ka tu taniw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala
impanagnaan manusia. Damikian bang ipatumtum kato tanim panagnan manusia, ipatumtum kato tanin haulihan. Uno yan mga tuanim maksud yan, ipatumtum kato taniu in anak po Adam nagibadat patuhan, papasinguran. Ipapatumtum kato taniu in anak po Adam nagmaksiat, pahaliun, iban parwaahan sila, wangman sila, magbalik pa, marayaw kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, yari kita ni Hamasa, ipagbubuka-buka, sintiap-tiap siulakan, kumakawa, biadagbos, way ramiuka, ini pagbubuka-buka, sintiap-tiap siulakan. Inhuling zaman, tumaudim fitnah, tumaudim musibah. Ajumlahan, tumaudim mangi. Mga kakasinsin Allah Ta'ala, wala piasaran sintuhan inipon niya. Bukun niya piapanjari, binsa na una dunya. Bukun niya rapia panjari siksa unhadlaw akhirat. Pia panjari niya magtag-ipon kaniya makad sing kabayaan niya. Wayroon puhungon sintuhan karayawan haipon niya. Di magkarunahan dayawin Tuhan kato taniyo. Takawa kita niyo im magkarunahan karayawan din nga Tuhan. Sabab siya in nagkakaput. Siya im magbabaya-baya. Dahil hindi hadunya sambil paadlaw kiamat. Mga anak po, patumtum kato taniuri hayat ini. Aun na kauna rin kato taniuri nga panagnaan in Adam, nagtag-ipon patuha. Wala sila nasasawsin to. Wala sila naglammalam mahamarayaw. Aktif sila, matibot sila ng marayaw. Hikarwa, wala sila nagpahil-pahil ay ng marayaw. Maingkan, mahaba yung pangumulan nila. Mag-abot mga ibuhan tahon. Sakawa, wala sila nalikap. Wala sila naglamma-lamma. Ini kato. Wala sila naglaong-laong. Mga anak po, ipatumtum yad to kato taniyo papasinguran. Sabab, kagunahan na to, hakabuhi na to, kaupo din waktu na to, iwan halawm pit na kita niyo, insuway na to, pakusuko ng pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, ampa na to madawhatin ulong ni hakabuhi, ampa na to madawhatin tutong basa na adlaw ka na ka na. Tainguhan taniyo, ing kapirigluhan. Dahil hama sa sina Adam, sambil hainapusan, kahinapusan Nabi. Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun siya dyan nag-ibadat patuhan. Sakawa mataod in wala nag-ibadat. Farman sinallahu ta'ala, pakhalafa min ba'dihim khalpun. Ubos na in nag-ibadat pamarayaw. Hamasasin tiap-tiap kanabihan, labi aula hamasasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubos na sila. Nabangsaw pa sila na ubos na way na aun. Sakawa, pakhalafa min ba'dihim khalpun ada'us salah. Aun. Dahil mga panubo nila yan. Aun dahil manakapin dahil kanila yan. Liw pa nila ing kabayaan sinallahu ta'ala.
Unin liw pa nila. Fahum ubadun lillah. Yung mga sila nakaunayad ti patumtum ka ato taniyo. Wala na igaatay nila. In sila ipon sintuhan magtag-ipon patuha. Uno pa mga anak ka po in wala na doon kanila. In sila at kaya nagmamabuga patuhan. Nagmabuga man sila patuhan. Ya'buduna rabbahum bikulli khudu'in wa khusu. Indagbos simpag mabuga nila pa Allah Ta'ala. Nagtag-ipon sila katan ibadat. Nagpapatiko po atay patuhan. Wala sila nagtakabur antara nila magkay. Mga anak ka po, yung kalingugan na dunya ini hasabab simpag takabur. In pagtakabur, di tumay masindeng hatuhan. Di da tumay masindeng hanabi. Di da tumay masindeng ha mga tao makahati. Uno rin tayo maun niya. Pikilan niya, iwan siningat niya. Mga anak ka po. Pakhalapa min ba'dihim khalpun. Ubos na yung mga silayad tumya kada kabayaan sin Allah Ta'ala. Aun dumatong. Indumatong haulihan. Asabab sinway na pag patikupo sinatay nila patuhan. Way na pagpatikupo sin jasad nila hantara nila magkahi. Ada usala. Nagsasambahayang sila sa lupa sin sambahayang nila. May tayad to na lupas, limayo sila min umamis salihin. Wala nila iurul yung mga nakauna rin kanila amin naghinang pamarayaw. Wala nila iurulin atulan. Kaya sa lutan sin pagtakabur. In pagtakabur, in pangatud mo habaran mo ikaw in hataas. In bukundeng kay mo hapad siki mo. Waliyadu billah. Ada'us salah. Talaku tarikal ghair. Indan atulan pakabayaan sintuhan pagsambahayang. Wala nila nalawong agad. Ngayon nagsasambahayang sila sali-sali. Inabuhan nagsasambahayang. Impiagabuhan magsasambahayang. May ta sila yadto na bihadto. Karaju min jama'ati askya. Nakawa sila rin at tumpukan kabayaan sin Allah Ta'ala. Nakakadto sila pakain. Salaku tarikal isyan. Nakakadto sila paraan sin tao mabaya magmaksiat, mabaya kiminam sin kabayaan sin napsu niya, sin syahwat niya. Ada usala. Napahil-pahilin sa bahayang sinamuna in umbul hambuok pagtag-ipon pa Allah Ta'ala sambahayang makalimahang karum hang kaadlaw. Mga anak ka po, ita sin Allah Ta'ala ang kakuyagan niya kato taniyo. Tataod-taod ayan. Sumabot sadya kita niyo. Habbaba ilaykumul iman. Kalasahan kato taniyo sin Allah Ta'ala in pag-iman, tinggilan sin sambahayang. Puunan singkatan, puunan. Tuway may ingatin tao magtuhan. Wala man imingatin tao magtuhan, hakulalan na sadya, haatulan, wala na sila roon haatulan.
farratu fi amriddin wa tarakus salawat. Naglawi na, nagkulang na, inatulan nila pag-agama. Aun na nakalawi, aun na wala mabut. Dahil nga sabab yan, sambil aun ilmu di kato, bang mulaw na basaw nini, nakaliw. Bang mulaw na nakabiyasya nini, wala mabut. Tayan tuan yung sigpit, sin wala piyahunitan sin Allahu Ta'ala, mag-ingat, sin nagpapanjari iwan sin piyapanjari. Na, uno pembiyata sin Allahu Ta'ala, tarakus salawat. Tinggalan nila na yung sambahayang pahil-pahil na, bukun na, duty nila yung magsambahayang pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Uno na yung sambahayang, wattaba'u syahawat. Iagad nila na salaku tarikus syahawat. Iagad nila na ing kabayaan nila, bukun nila na iagad ing kabayaan sin Tuhan hasambahayang. Sinaun biyata niya sin patuhan halawm sin sambahayang. Ing katan biyata niya halawm sambahayang, nagsambung laong sila iwan sin Tuhan. Na im mga sila ini, wattaba'u syahawat. Indagbus sin panglarak nila sin sambahayang, indagbus sin paninggali nila sin sambahayang, iagad nila ing kabayaan sin napsu nila. Bukunin iagad nila kabayaan sin Tuhan, biyayta nila sambahayang makalimahang karumang kadlaw. Na bang mabiya na hadto, parman sin Allahu Ta'ala, pasawpa yalqawnahu ghayya. Bukon na sa nintaw simibog paulihan. Intaw maas, di naman jari mahinang bata. Sa bihaw, nagpapapatapapat, bata bago sa inilaw. Dan sa inilaw na umul kapituan, kita alaw niya. Oo. Di na saan kapindanin umul niya. Kita yan tuan. Na, pasaw payal kaunahu gaya. Paman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang siyari makadaatulan, kabayaan sin Tuhan, hapag ibadat, aula-aula sambahayang, di niya agarun, inbiyata niya patuhan, sa kahaba waktu makalimang karumang kadlaw, pasaw payal kaunahu kaya, insusungon niya yan, bukon siya magbalik paulihan, insusungon niya yan, ima na sin susungon, aun pagbakon niya. Pagbakon niya ito. Uno yan, hikay sa pagbakon niya syarrun. Pagbakon niya mangi. Masub na siya hamangi. Sin kuntara si magsasabahayang mangi. Kuntara sin atay niya. Kuntara sin suara niya. Kuntara sin pituang gautabaran niya. Kuntara sin akal niya. Kuntara sin kabuhi niya. Sa barang si mangi. Hikarua. Wa khasara. Insusungon niya yan, kalukian. In kalukian hiyati sintao, hapag usaha sadya. Kita niyo kunulong ng mga anak, pilain simud ka to adlaw yan. Atawa tiap-tiap pituhan, pilain simud, pilain gimuha. Atawa tiap-tiap bulan. Pagkita niya, matao ding gimwa, tiyo-tiyo da yung simud. Nalaw na. Magbihan sin biya dagbuslong na naluhi. Namin sa bahayang mo magrib ka ay naluhi, dakaw at taaw, untong dakatawa bukon. Sabab magdihil. Aun piya ngayo mo. Aun hirihil. Mga anak ka po. Ini katu pagbakon niya, dimar, kahalubiluhan, in nagsasambahayang, way kanya kalugian, way kanya mangi, way kanya kasutsahan, uno rin kanya, kasi lasa,
mabarakatin hinang. Iwan, kawaan takupat ka dyan, impiang nga ngayon niya utuhan ko kakuyagi ako, kalasahi ako. Mga anak ka po, amuad timyahita sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Imbar iman usugi bambar iman babaing. Iagad nila magtuwi. Maita, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Hindi siyo sila yadto. Amoy mga tao. Iurul nila, ini papaurul sintuhan hinang. Iagad nila, inatulan ni papaagad sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, bangaon bala di matong, insabab niya yan, wala iagad sin tao. Di magparatungin Allah ta'ala mulka ibang bala, bangin mano siya yaw da kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, inbar iman, nagparayaw sila. Nagparayaw sila sin palsug patantudyo patuhan. Nagparayaw sila sin palsug patantudyo papagkay. Hakullah wa hakul ibad. Kaya tunay nila, inahantara nila iwan sin Tuhan. Iwan kaya tunay nila, inahantara nila iwan sin pagkahin nila. Mga anak ka po, biyag din yung kaagin nila nagtunay. Parman sin Allah Ta'ala, illa man taba wa amana. Hindi da malugi, hindi da makadtupay ng mangi, hindi da makadtupa kahalubiluhan, illa man taba. Amura im mga tao na ngayo kamaapan patuhan. Amura im mga tao si manggup patuhan. Dahil nga sabab yan, impagparasin Tuhan kanabihan iwan karasulan, magbayta hadya tao, hinang kamu sininang marayaw. Way nasangi mano siya naggulal. Hagulalan, umatupatuhan, tumakutupatuhan. Amo na inipiraon, hadyaman sinabi ala Musa. Kakausan sintuhan, pudahon baysi ka ni Piraon. Sakawa dia aksintuhanin Nabi niya Musa. Iban silanggong niya Harun. Paman sin Allah Ta'ala, kadto kamu kam Piraon. Pakula lahuma kaulan layyina. Mainkan naggulal na Tuhan. Mainkan iubot na piyatay bata-bata. Mainkan piudda na yung tao katantan. Buko ni maksud sin Allah Ta'ala magpudda, magulong. Kakausan niya dukod jutun sintuhan sa rundong. Kaunin piyabay sin Tuhan, harwa magtay mangud nabi. Kadto kamu kaniya, iniwisara niyo kaniya, kaulan layyina. Kabtangan mauno. Kabtangan lam malambot. Unang kabtangan lam malambot, makawak pahalain naglapal, makawak karayawanin, mapinda in pangdungog sinta upiarungog. Mapinda pakain. Pakabayaan sin nagdaak maun kaniya. Unin biya ita, laallahu yajakaru aw yakhsa. Dua. Asabab singkab tangan lam malambot, makatumtum siya, iman magmabuka siya. Tuyan tuhanin na, parman sin Allah Ta'ala, illa man taba. Inulong sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, misampa biya din ilago sin dosa mo. Bangkaw mangayo, kamaapan pa Allah Ta'ala, ampunun kau ibang maapun kau sin Tuhan. Illa man taba wa amana. Mangayo na kau Tuhan ko, maapa ako, jumanji ako, di ko na isa paninun. Dahil ta magparat saya na kau.
Mamarahin na biya, turi. Ingganap niya, wa amila saliha. Hinangon mo ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon mo hinangon ing kabayaan mo, long mubos na ako ng taubat. Lapal sa jingkay mo. Tuway mo ganapan, wa amana, wa amila salihan, paulaika yadukulunal jannah. Na imbihad turagbos. Pasurun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala surga. Wala yudlamuna syai'a. Bangkaw na kahinang mangi, wala kau liaukan sin Tuhan. Biararahan kau atulan. Ahin dayaw sinatulan biyaon. Yaon na kau habay, mutumbukon mo din umbul. Baitaan na kau harap madto. Baitaan na kau harap madto. Tak may bayaon dugangin tumbukon sin tao. Mga anak ka po. Waman lam biyatub. Hisiyu-siyu hindi magtawad. Hisiyu-siyu hindi niya hitunay inhak sin Tuhan doon kaniya. Hinyaw nin Tuhan bayang ulungon kaniya. Waman lam yatub paulaika humu zalimun. Naglaog na siya simbaran niya. Na mga anak ka po, imbariman usug, imbariman babae, kauhaan tagupat ka jam. Nangangayo kaampunan patuhan, iwan nangangayo kaampunan papagkahiniya. Maita, iamalan nila yung kabayaan sintuhan, bukunin dunya pagulaan. Aw sadya ipahapit di kato tanil, didto na to. Kawauning karayawan. Impaghulaan matan. Amo na inhadlaw akhirat. Na. Dahil nga sababian mga anak ka po. Imbar iman usog, iban bar iman babae. Aumpiya nga ngayo nila patuhan. Sindirihilan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unimpiya ngayo nila. Amin biyeta sin Tuhan pangayuan niyo. Ada pun aun janji sin Tuhan. Janji sin Tuhan di siya mamaluwaran di. Ka pangayo kamu. Na mga Tuhan, iyari sabutun na to. Iyab na Adam. Ya kau anak kapu Adam. Ma min yawmin jadidin illa ya'tika min 'indi rizqun jadid. Anak ka po Adam, pakuyag kau. Bukun ta kau piya kari padunya husaon. Bukun ta kau hiusa magibadat. Bukun mahunit magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wang kau makadaatulan. Sahangkan kau kehunitan yan, wala mo ya ka dinatulan. Natumtuma. Yari, ma min yawmin, wayroon ding ha mga adlaw. Ingkatan adlaw yan, ma min yawmin jadidin illa ya'tika min 'indi rizqun jadid. Inalawm sinang kapito pila adlaw. Pito, tawa walo. Pito. Ngayangahanan ni adlaw. Ngayangahanan ni doom. Intiap-tiap adlaw yan magsubli. Aun sadya bago hiparatong kay mo sintuhan. Bago uno, bago badyo. Badyo tuwanin jajakan sintaw. Biya lang nakuno tayo magukay. Aun saan lang na branded bago. Main kan ukay-ukay. Ay mo kalupahin tiap-tiap adlaw aum bagoy paratong kay mo sintuhan. Uno yan yung paratong. Rizqun jadid. Riziki bago. Uno naman yung riziki yan. Nasakalin kaya tinato riziki pagkaon. Dahil nga sabi nila alag sintaw yung pagkaon. Hauno lang ng restaurant masarap. Hauno in apam masarap. Apam ini maasin, apam makuambihan ginisan.
Amo balong ninapam taka sibuyas taka kamatis. Uno ba yung pagtaga? Kasuban si mga maas-maas si bata-bata. Ay mo kalupahiya kau anak ka po Adam. In tiap-tiap adlaw aun bago daing hatuhan maun kay mo. Rejiki. Ay mo yan kulapat. Kalupahi. Na. In rejiki na to dumiwan adlaw. Bukunhat pagkao. Bukunhat paginom. Pag-ibadat sindum, pag-ibadat sinadlaw. Dahil nga mga sa taud-taud dirihilan sin Allah Ta'ala sinrijiki bago puas sambahayang asar, puas sambahayang subuh. May tayad to puas sambahayang asar, puas sambahayang subuh. Sababin puas sambahayang asar, sud na pauno. Pamaru. In puas sambahayang subuh, sud na pauno. Yan tuhanin bago rijiki dirihilan. Wairun mabaya. In nakatay madasin rijiki bago tiap-tiap adlaw bari iman. Maita naka-timetable in pag-alop sin ipon iwan tagipo. Mga anak ko. Naunin beta watati indal malaika bi amalin kabih. Sakali hindi matong beta si mga malaikat amin naraak sintuhan, magkita hawak tuyan, magdasin rijiki yan, inhinang mo, bukun tuwi marayaw, giantian mo rijiki pamarayaw, sin hinang pamangi. Aturayan tuan. Uno pa, yabna Adam, ta'kulu rizki. Nakapo Adam, kiyaun mo rijiki, inom mo, piyakay mo rijiki, wata sini kakali nagmamaksiat kau kaku. Aturayan. Kaya kaun mo yahanpit min do, yahanpit min adlaw, yahanpit min hangin. Piagbuko na mo yung kabayaan sintuhan sakali nagmamaksiat kau kanya. In wala da nagmaksiat amurem bari iman usug, ibang bari iman ba? Yabna Adam. Ya kau anak kapu Adam, nangangayo kau ruwa akaku, wataduni, nangangayo kau ruwa akaku, dumiwan sinadlaw, paastajibu laka, tiyatay makusa. Salukay mo mangayo, patuhan mo, ya akad mo inatulan, janji sintuhan, uduni, pangayo ka mukha ko, uning janji niya, astajib lakum. Yab na Adam, nangayo ka ko. Dirihil ko kay mo, impiang ngayo. Tumakali, nagmamaksiyat da kaw patuhan mo. Aturayan to, yab na Adam, ya kau anak kapu Adam, tas alim ni. Pauti ka. Ingkatan piangayo mo. Ingkatan siyungi mo patuhan. Dihil kay mo sintuhan. Ay kau magtakad haununa. Karawa, para yawa sadya yung pangayo mo. Allahu Ta'ala yung magdirihin. Yabna Adam, ana aduk, tiyawag takaw. Tiyarahan takaw magbayta, sing kabayaan ko. Wa ana aduka, ila dukhuli jannati. Dia ak takaw pasurun pasulwa ko. Innaraak kumaun kay mo nabi wan rasul. Pata badalik. Takaliri kau mabaya. Ini kau nangayo kau kaku diul ko kay mo.
Inredye kay adlaw-adlaw. Bago sadya. Dihil ko na kayo mo. Sa kalitiag takaw pasulwa. Naraak ko na bi iban rasul. Insulga. Dunya iban sulga adlaw ka na marayaw paghulaan. Pata ba zalik. Yupusan muri ko mapaya. Mga anak ka po. Sumuod kita niyo pa mga bariman. Imbariman wala pa si masampay kaibanan. Unin akin nila, sami na wa ata na. Way pag-discuss, way paglugat, sabab way paglugat habay ta sintuhan, way pag-discuss sa kabay ta sintuhan, bang biyay na sinallahu ta'ala, hiatod manahon sinabi, sami na wa ata na. O Tuhan na mo, diungog na mo. Hindi ungog na mo yadto, agaron na mo, ingkatan kabayaan mo, ipon mo kami. Mga anak ka po. Yari nakita ni Uno. Uno hindi matuhamasa na to ini. Yari nakita ni Uhamasa. Makaajay kahalan. Magkagunahan kita niyo aksar minal amalil salih. Maita, inda pa sa di jaman. Yari nakita niyo, in waktu rum, mataw di mangi. In waktu adlaw, mataw di mangi. In waira mangi, hawaktu rum, iwan hawaktu adlaw. Bariman usog, iwan bariman babae. Iunin mangi pagnganan yan. Kaya sa plag sinya hudi wan nasara. Sebab di sila mabaya. Inaun pa niya makada Quran iwan hadis. Sebab amura kumanyaun. Innaka kangi sin pangatud nila. Innaka kangi sin akal nila. Innaka kangi sin bisnis nila. Nauno yan tuan. Manistakama. Pidunya. Hisyusin tao nakapabuntul dia dunya. Sinbiyayta sinallahu ta'ala. Ha mga kanabihan iwan nakarasulan. Najatun pil akhirah. Masalamat siya adlaw akhirat. Mga anak ka po, in sumunod, in maksiat, di may stop. In makapa-stop da amuren Allah subhanahu wa ta'ala. In maksiat, ma-stop siya. Dahil mga maka-stop si maksiat, aksiru minad doa. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, patauran niyo impang hinduan niyo. Nalong si mga tao, patuan di sa ako, hindi maingat mag... Uy, ron na memorize kurwa. Di kagunahan mag-memorize doa. Di kagunahan mag-arab. Pag-atud mo aun mangi, utuhan ko, tampan niya ko rin ang mangi. Pag-atud mo yaon ang makaibog, utuhan ko, tampan niya natay ko ang mga makaibog yaon. Ay mo ako paibog haon. Dua. Mga anak ka po, kaunahan na to yung mga nasabot to. Ipapataod, aksiru minad doa. Maita. Yaruddul bala ubid doa. Si may imangi hasabab sin doa. Tabangun kau sin Allah Ta'ala harap sarap sin pangayo mo. Salamatun sin Tuhan inatay mo. Hasabab sin pangayo mo. Dahil nga sabab yan, di kau kagunahan mag-inarab, di kau kagunahan mag-memorize doa, uno-uno yung kita mo, kasusahan, problema, ibang mangi, harap mo na mamayta pa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mo paibugain atay mo, ay mo paibugain pito ang gautabaran mo, sakawa paibugun mo sadya, in atay mo, iwan sing kabuhi mo, iwan sing nyawalihan mo, hakawayaan, sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga anak ka po, miabot na yung waktu na to, murah-murahan, pagtayo na to yung kabayaan sin Tuhan.
paghambukan na to ing kabayaan sintuhan biya na sinbiyay ta niya kato tanyo bang nato yad tumaurol in Allahu subhanahu wa ta'ala kaya bayta sin nabi kato aun hauling zaman wala na kami nakapagkita iwan sin sila lawiin la sa sintuhan kanila iwan lawiin la sa ku kanila na mura-murahan bang mayan kita niyo makalamod si mga bihad turagbus tub-tub na rin to nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil janna wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.